Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Базар Коргон мал базарындагы чөптүн баасын тартып киргизебиз. Андыктан каналыбызга атталып видеону акына чейин көрүңүздөр. Колдой иретинде ар бириңиздер лайк басып, комментарий жазыңыздар. Assalamu alaikum. Bede press kança oldu? 300 Sizler kimesiniz be? Assalamu alaikum. Çöp sizdeki mi? Kança da otas bede press? 300 sam. Kim kança? Hazır şehri daha bir sporter geldi. Kaysı jaktın çöpü bu? Kızılaydı. Kızılaydın. Assalamu alaikum. Pışan press be? Kança dam olutat? 250. 250 sam. Boluş? Boluş 250 samdan. Pışan press. Kança pres? Assalamu alaikum. Bede press kançadan? 320'dan. Boluş kança? 320 somdan. İkinci orum. Assalamu alaikum. Saman press kança oldu? 150 son. Boluş kança? Boluş 200 sam. Bunu kim dikken? Bunu kança da odat? Bunu niyesi jokken sorayın desem. Bunu bir de presti 280 sondan deydi. İyisi. Assalamu alaikum. Kandaysın? Kançadan oldu bir de pres? 270 sondan deydi. Boluş kança? Kiloşöz deydi. 260 ve 250 kança? 260'dan verirsin. 260'dan veririz. Bunu kim dikken? Nereden? Kançada otasın? 250. 250'den deydi. Bu ne çöp? Adırdın çöpü mü? Adırdın çöpüken, bıçağın çöpüken. Mınaki tuğandarım nerede nomerindagi жазып кетиптир азыр. Номерин айта кетем. 509 60 57 57 Омат дейт.